Shubor nakaslem jong unongsan hima. Usamla Isaac Basawyomot uskatri kahnyaw trap youth council ula sha khod hajer hagi pulet kasardar police station halor kajing yap uwe unong di drok ya usamla Isaac Basawyomot lasenran pensngan yu da kinong yalam bat ki khod ke HYC habayo banyakran hadin balami nasardar usamla Isaac ulay thu ba kajing sha hajer yu kadai kajing pharep yu bat kaseng hak baydei bat kajing ja shu ulong ha kajing shisha kajing ja bat kumju kaseng kam don jing ade e henrei kadai namar ba kaseng kaju shim khia ha ka bai dei bat ki kam drok ulai thu ba ka jing sha bom ute unong di drok kadai kabalaja ha ka arphulai trek unai wing bat ulakhla no ha ka south trek uno pra 8000 apusan kajing sakot jong am tak singah ni kadai lor kajing kadang kajing ap nungui khona beri drok sadik ha FIR kam sumla dan ka kajing manshan ni ada kidan buat kibri keba la malong buat set ini bisni kam ke bagi terai de kenok ni ba ngila ni dei mangi ba dan benta de awan ni menta lai ke la keli da puak kulit ai de kamdon kita kai ba nak yang jongi kasang ni dan benta kita kai so ni ban bom yak na tapi kebili pa iki kai kadaw bala ka katang jumpi sem dan pa ya pergi khot pada itu emma kidan kibri ke banadin ba kimshot ya kata kalung yang banong bangi dei mangi ba dan benta ni kam Menu tak kerja, menu tak. Kajing sakbom tak kena kali hak arpulai tarik November, buat kelat hak sautorik Desember. Buat nazar Ustaz. sabom he Kini mudah. tiki kai mentah buat kulit dia Em nak yang kulit tu hot pula. Dah kali yang uang ditip ni imdai kibri belum tahan dari mana bengilik nono gilik dah pesat bet imdai balik kemudian bom madu pada duk tak musim. Jadi nak lihat pula orang apa pendapat dia komuniti sebawan ha itu kan bagian kibri orang bagi di dalam pertama ni. jai beri di busung masak saya Kini besar hak ni ki sendiri kijan ni dengan buka benbau tengok ki. Kalau yang keseng pilih yang kedua ni lagi. Nak kali yang keseng sa ni hablik pun kedua ki bagi dah. Nak kali yang ini deh. Kau ingat kau akan pah ni kalau ba. Oh ya kajing yap tung beriu. Let's say kam dadai nak kajing shock. Beriu beri drop let's say bon kajing pang ni stong benar sampai ngimtip. Kadau ba kajing yap tu hadu mata ngimtip pasai jumlah ya thuru. Di ban syukuno ban suang ba seng kedong ti hang ta git khot ng seng kedong ti kajing syak penyap ng kajing syak shock ng khana kalong ka bakla ba ka dalam bakla. Ngi so thu syai ba kani kajing harap jong gibril ya kaseng. Kadai nak dau ba kaseng la tri borba bah hagini por bala dep ibnai ngi stem bala dep ba ngile persya rocks ubalakta ya ka jai beri ko jongi ki imlang salang di longying ki samna ki jongi tinaka lang kaseng in ai ka ni ka message ka ba clear ba kaseng kanum sange ya kajing trad rocks ndrei kanile persya rocks kat ba ngila hi ka bor ka jongi bat ngi boru kajing maham ki beri ki bamlien ban le kum gini kam ba kaseng kanum song klikiti kinle hi de kam ka bangi kum kaseng ngila ban le kum nung kaseng ka priang haba ya ka FIR haba ko ka FIR kam sem ladon ka keteng ngai ban susnap ya ka babali kum nung priang em hoat ngim ya kata ngim pediang rei ka dei pat kerokom yungi ba namar bangim simladon ti ni kam ikloi banwan ada kulit khot yangi ban kli jing kli rei ka sulong ba lada kibri ki prep de kata kaya la ka jong kani kecik syak keno deh hatu kan syukut tang kata kajin wais temen ne pindan la ka jong ka bentar ngidan la ka jong kelenti ban le ya kata ngin sa bentip ki ya ka ba mentahi kala syukut ni wan ni ban ai ya ka jubab ka ba kulit kuli ka jubaru ka syai ba kiru ki suthu syai ba ka sengkam simladon bentai ya ka kam dari tang kajing prep kajing pentobria bat lese kadai kajing nong kam ke ban tani ka seng sedin lese kadai kajing tenjuru ka seng balakum kini kam kiwan lese ngi kum ka seng in randin dari kam long kum ta bat nang ni semat kam jong ka seng ban khanrai rocks iking sne gurang ne po sor sendong hakini than yudu than persujar ngindang le ka kam hatu pin ai nem ka ezhar pada persa iki khantam la pentobria ya tang keseng ban tan ru so ala dah kam ka syak lenti ban le mtangin sale ta Atau ki plek la kami no bedam ti nyap khana. hadu mentangin padiok jing tip e bagi kami ta